Hello guys, today he hui masa ki se loading he in ina ki ting he je chun bagan lang jong ki se loading hiya chu tunia he in vela he dragon fruit ken phukit de dragon fruit hi thei phachom ta he je chun ta sadinga ong dam thein a pang ai in hiya chun in vela ga ki tu ding ti hi ka gelen hi je chun dragon fruit hi bet sa ung kata hi ake hin ilaw chun hoy ta jong men hoy mo ta jong men so dragon fruits in chi hoy lai ka phul di tam jong ka ta he nga punin ka tin ama he azam na di phachom pi sim pi ngai jen chi long ta ma de ngai ti a hele paka pos jong tun pi ngai ji hin la to in vela hi azam na iti ki sim tham veng ka tin thing phung noya ka phu theong ka phu din a hi lo le azam na sim pi dingaung ka phu de hin ka phu na yong tham kha ken kap de he na ana veo to le dragon fruit chi ta sa dingaung phat na pha ai dam thein a hi kan web sa de he ban bana guys ahin velaw chun khom khat au men khom ni au men slang khom ho a he apang panga he ka tu de he ni le thum hama ka tu de se ka tu ding sa khom ho a he ka kan be de steng le a kho yang slang thing phung pang ho ang ho ka tu de ana ve hote evo chi dragon fruit khom khat na hi thum ka phu hi chi velaw chun thum cha jong ka phu nin chi thum he in sang kho thum he ki nin sang thum he in teng la sang thum ta he thum ma ka phu hi so hong le teng le kho mai kan to pe thei ding sang thum sang kho thum lang ngang kho thum trong chỗ này trên narikol hi kavel sa hin narikol he san dong ja cha kan to thei ham ti ka ve teng le la yang thum langa thing phung ho ang ko ka phu hi i ti tham thing phunga ke phu hi wang ka pon hi ong la ga phu po hin ta chu on tam pi a ka ga phu hin wang phat pi a hong le चाहे azam ne di permanent na sim pi the hitia ju dragon fruit hi chin patek dekati he aphai loite ho jisu tu nia dragon fruit ipu nau chu kain vet sa thei chu chan chu te ole tata bye bye dam se ta wen le